Praznici Telenor korisnicima donose brojne iznenađenja, a među njima i posebna ponuda kada je u pitanju internet. Kao što smo već najavili, korisnici koji se odluče za neki od internet paketa do 31. januara imaju posebne povoljnosti, odnosno 50% popusta na pretplatu naredna 3 mjeseca. Međutim, to nije sve, jer naši korisnici su navikli da imaju pristup informacijama i komunikaciji bilo kad i bilo gdje i upravo im to Telenor omogućava sa posebnom ponudom tablet uređaja. Tablet koji se poslednje vrijeme izdvaja jeste Samsung P4 koji korisnicima donosi jednostavan način komunikacije i jako velike brzine i lak pristup informacijama upravo bilo kad i bilo gdje. Sam tablet uređaj je dostupan svim našim korisnicima, a posebno može biti interesantan našim korisnicima koji vole da pregledaju video sadržaje ili da igraju igrice koje su dostupne na marketu i potpuno su besplatne. Dakle, sam tablet funkcioniše na operativnom sistemu Android koji donosi ono što je jako interesantno i jako dobro za naše korisnike, jako puno besplatnih aplikacija, bilo da se radi o aplikacijama koje donose zabavu ili su važne za posao. Pored ekrana od 10 inča i kamere koja omogućava fotografisanje, ali i snimanje video zapisa, samim tim i pregled fotografije i video zapisa, bilo da se radi o onima koji se nalaze na samom tablet uređaju ili na internetu. Samsung donosi jako dobre programe za internet i mogućnost mail for exchange mailova koji je jako bitan za biznis korisnike. Tablet uređaj posjeduje memoriju od 16 GB internu, a mogućnost eksterne memorije od 32 GB, što garantuje dovoljno prostora za sve one sadržaje koji su bitni našim korisnicima. Dakle, jedno vrlo zanimljivo iskustvo i mogućnost pristupa informacijama i komunikaciji bilo gdje i bilo kada uz pregled brojnih sadržaja kako u zemlji, tako i inostranstvu. Tablet uređaj je dostupan po cijeni od 40 € mjesečnih rata narednih 6 mjeseci uz startnu uplatu od 60 € i Max Flat internet paket koji donosi startnih 10 GB interneta i neograničene brzine.